mazima ningendo kuhamanya Yesu wanje akashanganye shobire mazima akashanga ndiyo mubara ninywa marwa abo ko bankaba ninkunda ikesa niwe nkaba ninkunda abapfumu nkaba ninkunda abatwezi nkaba ninkunda amahembe kuko ibyo byo natsinda kibyanyambere icyo natariremo kuguma nitwimbisa Yesu wanje mazima ndyaguma muhimbise abo kuba ningendo kumanya yiyangire abamwe tukabatwarire yo sirimu abandi tukabatwarire yo za kansa abandi tukabatwarire yo kwiba abandi tukabatwarire yo buroki tukabatwarire yo nituma tukabatwarire yo narwango koka mukamayisha yaturwanaho yatuyo munsi yo boro yatuyo munsi yo bugobya
bagenzi be batyo batyo kuko mukama akozere byo kutangaza mu magara ganje mukama yampereza amani no mu isi yo mukama yampereza emyaka mukama yampereza itungo mukama mperiza abana mukama mperiza sente mukama akorire byo kutangaza bingi ibi nabireka kubasa kutekateka ntabwo eco mureke nsimeranga abo kuba nkorire byo kutangaza mureke nsimeranga mureke nsimeranga korire byo kutangaza mureke nsimeranga banywanyi banje bunyine bishemwe mureke nsimeranga mureke nsimeranga korire byo kutangaza mureke bantu mwene abana banje bunyine bishemwe mureke nsimeranga mureke nsimeranga korire byo kutangaza mureke bishemwe no mu isi yo kwanje
akashanga muhanda yampobsinde nico ndukweshongora izina ry'amazima nkamuhimba sabo kwa akashanga ntine mani akashanga ndi maraya akashanga ndiyo muyayi yiza yampobsinde